Father loves me, so I also love you. Remain in my love. And this I command you, love one another. Many people have tried to define or even explain what love is. Maybe each one of us has also our own understanding of what love is. Some people would say nga love makes the world go round. Naimuingon nga love conquers all. Napoy moingon love is blind and lovers cannot see. I remember when I was still in high school, uso pa man sa una ang kanang love letters, di ba? Maybe karon ang mga bata noon dili na makarelate kay chat o text na lang man. Katong sa una, uso pa mga love letters, ang maningkamot kag jamming sa imong panguyaban, mo gamit og mga quotations, mga sayings about love. Remember ko sa una, when I was in high school, uso kayo gamito ng panultihon nga moingon, love is like a rosary full of mystery. Ang tinuod mo kapag tinuod, no? Kay ang love, misteryoso sa hay. Naimingon nga, love is like a bubble gum kung mupilit makabuang. Well, love, as commonly understood, is a strong feeling or emotion toward another. When people are strongly attracted to someone or even to something, they love it. But is this what love is all about? Of course, no. Not really. Yes, love has an emotional element, but love cannot be based only on emotions or feelings. Na ay nag-ingon nga love is a choice. Falling in love is easy, but choosing to stay in love is the challenge. Dali lang daw ma-fall in love, pero ang magpabilin, ang apuy-an, ang gugma, maoy lisod. And Jesus in our gospel today also challenged us to remain in my love. It is easy to fall in love with somebody because of their good qualities, like they are smart, or perhaps sexy, or perhaps funny. But we know that as time goes by, when people begin to see each other's defects, when you begin to see each other's differences, ang pangutana, will you still remain in love? And sad to say, there are people who cannot stay in love. Munang naay mo ingon nga, I have fallen out of love. Na fall out of love. Kapait. Today, Jesus gave his disciples his final command before he ascended unto heaven. Next Sunday would be Ascension Sunday. Sa wala pa misaka si Jesus,
Naghatag siya og nagbilin siya og sugo sa iyahang mga tinun-an. Ug ang iyahang sugo mao kini, love one another. Pero naapay sumpay. Ingon siya, love one another as I have loved you. We do not just love somebody the way we want to love them. Not even the way they want to be loved. We have to love them the way Jesus wants us to love them. And what is that way of loving of Jesus? Of course, it is the love that is unconditional, quote and quote. Because our human way of loving, most of the time, is conditional. We love only those who are lovable. We love those whom we want to love. And we love those who can love us in return. And I think this is the problem. Because everybody is looking for unconditional love while carrying a bag full of conditions. Gusto tang higugmaon unconditionally. Pero kung kita ang mahigugma, kasagaran adunay mga conditions. How do we know if a love is conditional or unconditional? Remember ko sa nabasa na ko nga article, it says, you will know whether a love is conditional or unconditional by the way you say it. Like, when you start by saying, I love you because, that is conditional. The moment you start by saying, I love you because, that is conditional. When you say, I love you because you are good, I love you because you are kind, or I love you because you are beautiful and handsome, that is conditional loving. Because unconditional love would say, I love you no matter what, or I love you even if. I love you no matter what happens. Or, I love you, even if it is difficult to love you. Bisan pag, you and I against the world. I love you even if I have to sacrifice a lot for you. That is unconditional love. And this is the way that Jesus loves us. And this is the way that Jesus wants us to love one another. Love one another as I have loved you. And that is unconditional loving. Maybe if you are going to look for a concrete expression, concrete manifestation of this kind of love, pwede bagod ng unconditional loving? Unsa may example ni ana, we look at our mothers. Today, we celebrate Mother's Day. And I believe that if you're going to look for the best example of unconditional love, look at how our mothers loved us. Kung giyon sa paghigugma sa atong mga mama, giyon sa nila pagsakripisyo para sa ilahang mga anak. Nay usa ka
writer, ingon siya nga, if I were to define motherhood, I would define it as love in its purest form. Motherhood is love in its purest form. And I think that's what we mean when we speak of unconditional love. I remember the story of a mother and her son. And this is an old story, and perhaps many of you have already read this or encountered this story somewhere, sa social media. Katong sugilanon mahitungod sa usa ka mama nga buta og sa iyahang anak. Nga ang anak maulaw siya kay buta ang iyahang mama. Katong nag-eskwela pa siya, dili siya gusto nga ihatod siya sa iyang mama sa eskwelahan, kay dili siya gusto nga makit-an siyang mga classmates nga buta ang iyang mama. Kaulaw niya kay buta ang iyahang mama. Hantod, paglabay sa panahon, nag-graduate siya, stable na iyahang kinabuhi, naminyo siya, nanapod siya kaugalingon niyang pamilya. Dili po siya gusto nga ang iyahang mama muduaw sa ilaha. Dili niya gusto nga iyang mga anak, gusto unta tumudula-dula ang mga apo sa ilang lula, pero di siya gusto kay makitaan sa mga silingan nga buta ang iyahang mama. Atong one time, ni bisita ang iyahang mama, wala niya pasudla. Nga mo to niingon ang mama nga, anak, ayaw gabalaka kay dili man ko magdugay. Nalang ko'y ihatag sa imuha nga sulat, no? Kay di man ta magka-istorya og dugay, no? So ako na lang gisulat ang akong gusto istorya sa imuha. Mo to gihatag sa mama ang sulat, anya nilakaw na ang mama. Pagtalikod sa mama, no, gibasa sa anak ang sulat, ang giingon dito, dear anak, ngun siya, una sa tanan, gimingaw kaayo ko nimo og sa akong mga apo. Pero kasabot ko nga di ka ganahan nga muduaw ko sa inyo. Mao nga ako na lang giantos akong kamingaw. Diya, tingali nakapangutana ka nganong nabuta ko. Tingali nakapangutana ka nganong buta ang imong mama. Yasultian ta ka anak, katumanggong gamay pa ka, lihukan kaayo ka, mauto nga na disgrasya ka, natusok ang imong mata sa sanga, unya nabuta ka. Apan anak tungod kay mahal kaayo ta ka, di ko gusto nga magdako ka nga dili normal kay usara imuhang mata, mao nang akong gihatag sa imuha ang akong mata. Pasensya kayo anak kay maora jud na ang ako ang mahatag sa imuha. Karon kay nilampos na ka sa imong pag-eskwela, daghan na kang mga dapit nga naadtuan, mga nindot nga mga lugar nga imong nabisita. Nalipay ko para nimo tungod kay bisan wala ko nakaadto ni ining mga dapita. Bisan wala ko kakita sa nindot nga mga view, apan samara nga nakakita ko, pinaagi sa ako ang mata nga naa sa imuha. Muna nga anak, pag-amping sa kanunay. Love, mama. Pagbasa sa anak sa sulat, wa siya kasabot sa iyahang gibati. Perti niyang pagmahay. Matugi, gukod niya iyahang mama, ug perti niyang pangayo og pasaylo. The unconditional love of a mother. Sama sa giingon ni Jesus sa ato ang ebanghelyo, nga no one has greater love than this, to lay down one's life
for one's friends. If there is somebody who is always willing to lay down his or her life for you, it's the mother. I'm sure mother would always be ready to lay down her life for her son or daughter. Yes, dili man tingali perfect ang mga mama. Tao lang man pud na atong mga mama. Kapuyon pud na sila mama. Saputon pud na usahay sila mama. Munang magyaw-yaw pud na usahay si mama. But when it comes to unconditional way of loving, mothers are the best examples. So tatanang mama nga nakaroon dinhi, sa tanang mama sa tibok kalibutan, saludo kami sa mga mama, and we pray for all the mothers around the world. Happy Mother's Day.